Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arot diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ket ita, iti sabalimanen na parang iti pannakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na Pauluan. Jay lakyen wenno jay bakla. Lito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Nalipatan yun sa mo ti ginatang yu alana, nanang. Ay, wan. Nabatik dita kusina yaw. Jakmat na lagi, pwede dinalpas ta nagkapitay malam. Wen nga rod, nanang. Kaslapay na iranranaa. Tanaibusan tay all-purpose alana me. Kapadpada day toy. Sa balila a brand. Kasta aya. Wen nanang. Tani, nagdakkel ti nakasurat a magic oil. Nasilpon iti all-purpose tay level na. Ay, wan. Mapay, agprito ka aya. Tumangan ti rabi ay, agprito ka pailaang. Di kay pa ng rabi ay. Maturog kami kuman. Agalan mo ni Doming tibukot na. Agure ka. Kaya't mo asawan, pagilot mo dayta. Hmm? Naay. Ano, di dat katawaan, nanang. Nagbatad mo ti kunana dito nga all-purpose. Mabali na pagilot, tanyog mo't lang tinagtaudan daytoy. Na-process lang amin. Ay, katun nga ta Ala pa dasam ay yilot Saan mo't nga ta makapadakas? Ta oil mo't la dayta. Wen mo't, mabasa ditoy. Lana tinyog daytoy, nanang. Ngalawanan. Yilot mon kandumeng. Nga, magkararag ka, kabayatan ti padang yelot mo, tapno na samay. Alawanan. Sige. Good night, nanang. Love you. Good night, Rosa. Ay, anyan ni nanang. Itaman pa'y anagidda adagos ni Domeng. Ay, talagan sa ama di tibagbagina. Kunana akas lanak naktangan. Ha, hinakman kitaan. Wan. Ano din na may bagbagam kanina nang itay mawag. Ay, jay ginatang ni nanang apagprito na. Lana nga all-purpose day jay. Ay, sa katawa. Imbagak nga minamabali na pagilot ta all-purpose nga ron. Oo na niya. Ayan nga ron na jay. Hada dita Nakaturturok kan sa una yan. Aray siya kat.
Ayaw katurturog ak mata niya. Agpamasayak ko ba? Ngam, apayakas lang mabainak matan. Maturog kan? Maturog ta. Ay, awanan. Maturog kan. Madya talaga. Ay, Anya ti mati. naktanganak nga ta. Nagsakit namin ti bukot ko. Kat? Nasakit nga ron. Ay, amangan mo sana ka makaturog iti na ito. Sika? Di sana makaturog. Apa nga katawa ka? Saan ka mamati? Saan ka makaturog, Tom? Sika talaga. Anya nga ro dita? Ay, madya talaga. Ay, nayamot ang tikas to. Magan anuak nga tan. Ito lang mapadasak tikas to. Anay. Di ka pa ilay baga kayat mo ti agpamasahe. Kumaan nga marabimot tayo. Uretiksak yam amo ni tatang amasaysta. Sigurado nga inton bigatan ko na. Iso nga kapilitan nga ipabigat ko na ito. Anay. No kasta. Masahista talaga nga agmasmasahe kuma. Ti kayat mo amang masahikan ka. Sige Ano sa mga ron nga ipabigat tayta? Ang mga no kumarapay kundi masahe akitin. Maturog tan. Piliti mo ati maturog. Kinalikulan na ko. Di man lang nangrik na. Rosa, no, di ka pa yung makaturturog agad. Masahin na ko ma. Jack nga ron ang muti agmasahe. Ang mga no kumarapay dayta. Makapasulak pa. Niamatan. Ay na. Di oray apros-apros mo lang no isaw. Sige, pasahin ka. Di mo sa pulan tayo wonder touch nga ibagbagayo kan tatang Naglalain ka, dagiti masahis tayo kan tatang. Anya man na ita wonder touch kas kada masayistang ibagbagamon. Wonder touch? Dito'y agpigirgir ti mamasahe. Aging gaakasla agkisiw. Inton kwan mayaten. Anya, adamat kasta aya. Ada? Wonder touch nga ron. Agmagic pa'y Agimbag adagos tinasakit apasat ti bagi ti masahinda. Ala, sige. Nagpaklab ka ta masahin ka. Mabit lang nga rod. Uray kat adatay magic oil ni nanang dita. Magic oil. Wen, magic oil. Tamalaksid mabalin a pagprito, mabalin pa'y a pagmasahe. Anya, San ka nga reklamo? Ano kayat mo ti mamasahe? Uray no amo ka nalalaing dagiti masahis tayo kinitatang ije masad sparlot. Ala, nagsimpakan. alawanan. Awan mo't kati sexy babaya masahis tayo dya parlora. Sexy ba iyan kan nataralakyan kanday jay. Anya? Di nakman pagkatamaan. Awan mo't malagip mo ni Ezal, siguro na beautician. Masahis tayo itan. Tay bakla nagabrod? Woy, nagbali na masahis tayo dya abroad. Nagfurgo din. Ta nalawat tinagatang na alaga.
Ngam itultuloy nanti kinamasayistana. Taltalag na nga rod Isaw ti magbagak a seksi a bakla. Anya? Katamaw, natay ka no tay damo nga amo na ini. Ha? Saan pa'y ka no anabulanan tayo nga amo na kat natayan. Anya? Natay amin na sahi na? Ni, saan mo ta? Anda ka no sakit day jay. Kumusta mo tan tinasakit a bukot yung ratang mayatay? Nakaginawa mo't basit itirabi ata minasahin ni nanang mo. Uray siya. Nagpamasahe akan ni Rosa. Napnuanak samot tan ni Tilamies. May mayat pa nga tano, dahi tayo talagang agmasmasahe ti mang masahe. Tamuna na iti makunko na points a mailot. Ay katwun Kumusta na kita'y amamuyaw, amasaysta? Di mo agmasmasahe na pa. Ay no jay bakla. Manong agmasahi da jay. Takayat na mo't taginan na. Ni Mang Ezal, ti ko na yaw. Awun. Magagat lano magagat da jayon. Ni mo't lakyan. Nagagat no babae tagpamasahe. No bakla nga eh. Mabalin na magagat mo. Ngamnudad duma. Adamot sadsadot na. Inak to man kit di agpamasahe. Si kalangaya. Ay duwata. Huwan man ratang. Intay to man kit di ag-relax. Ngayon niya ti ko na makat mapantapadasa na yung Magic Touch Massage Clinic. Magic Touch Massage Clinic. Wen, amo daro sa kinanang mo dagiti agmas masahi ijay. Una niya. Mapantayo Adu itan ti agpamasahe. Ken adu mo tan ti agmasmasahe. Nauso ti ispa itan. Uwain. Si kaman no mapantapadasain. Aya. Ay, sige, mapantayag pa ispa. Hanggang itaka din. Katun na. O, di irikap tayo nga order ti opisinahan. Imbag tanadanon kay diti arubayan ti barangay hall tanod ugok. Adda ka pagdamagak. Nakarikop mo ta opisina. Ay, uwan, kapitana. Nanya kapitana. Manang kunamlatan. Ay, kwa, manang. Ay, nakarikip mo't anasang putakon. Adamot paskil na. Nagdakkel pa'y. Isumot laangan tinadanon ko, nana. Ni, ay, manang. Anya day ta nakasurat. Adda napatag-anapanan ni chairman kunana. Ang mga no nagkuyog da kinikagawad gusteng. Nalakat. Anya nga ro ti maramidan no isaradan to'y barangay hall. Napatag nga ta tinapananda Ang mga no sandamot lang agbayag, manang. Sige nga rod ugok. Panawan ka pa'y. Wan, manang. Agis tambayak lang di outpost. Pag-urayak kadakwada. Nimot Rosa ti umawawag dito yung cellphone ko. Hello Rosa, apay. Nanang. Ka din ni tatang iti barangay hall? Wan, apay ka day. Dumagasak ko may dya, ita napanak na kitsanda. Idagasak ko may ita iti merienda da kan domeng. Nakasaramat ti barangay hall. Awan da ijay. Day, napananda nga ay. Katno ko na nga agmalam ijay. Awan tao ijay. May pakita la sa dot dagiti opisyal ti barangay tayon. Tani, lawas na. Nakasarakit din ti barangay hall. Ay, awan pa ka mo da ijay aya. Aday paskil da pa ka mo. Nagdakkel pa iti pan nakaisurat na Nakasaritak mo't ni tanod ugok saan na kanon anadanon iday di barangay hall.
Kasta ay Ahaw? Mama, tika. Nay, apay Rosa. Pudno, nga da nakasabit ija apaka mo. Pambardala da ijayan. Nay, apay, yan at sasawa mo. Ang mga nagbalog dakit na Ay, Kasta ti amok nanang. Sige, baliwan tayo itong tagsarita, tagrubata. ay, papanam nga Rod. Umayak dita balayo. Ay, Sigurado asan asumangpot ni Duming amangal daw. ay katunin Sigurado mo't nga Rod nga oray ni tatang mo. Saan na sumangpot day jay, ta nagkuyog da lakit day. Ay, di mo lakit di mauray mo't na ni Duming amangal daw di tabalayaw. Nagkuyog da, iso nga umay ka dito yan. Nagkuyog da gadi ang katugangan. Masurunak manan, Rosa. Nanang. Sige, umay ka dito yan. Bye. Bye, nanang. Kanyan. Napanan ngay nga rod na gusting kan dumay. Apay, di man lain text ni gusting mo't no da papananda. Kanuray mo't na dyan dumay. Ay, agal wad da ganyang katugang no da ilimlimod da kamay. Siyak ni Eriko. Expert ang masahista. Mangilot kunak manlangan. All around. Kasta ay. Anyan apa nagbabagi-apaw. Ay, agin mamatsumay. Saganti yung una ang masahian, lolaw. Matyo kamot basit, lolaw. Lolo, kunam kanyak. Kaitad mo nga tani apong ko uban nga apong ko itituma nga apong. Anya! Nagbayag mo ni Duming nga napan iti CR. Isu ko mati masahin dito. Aqua, lakayak ka di una yan ay hati pa nagkita maadeng. Medyo lolo. Lakyan dito. Kasano nga tama sa sinak. Oh, di ka matagsaon. Apay ngay adag iti ramay ko tikit kita imbis ako mita ka iti rupak lolo. Nataura ka niya. Kalkal yun samot na kita ramay mo. Siguro mayat tirik na ti masahiman niya. Ay, uwan Isu na lang ta. Adas sumagmamano nagreklamo. Apay ngay? Nabluda ka no. Yay! Nakigtot ka dago sa lolo. Angaw ko lalay jay. Tender tats ti masahik. Agpamasahi ak. Agpamasahin sa amot ni Duming. Isuti umuna amasahiyam. Oo, inayanan mo sila. Nalain kan sa launay ang masahista. Puray anta amin ditan Paglaing ang amin. Adapay libre kudkud All in one kit di all around that. So nga adapay pagpagkaltaktak yan. Gurgurong kadagiti customer ko. Yeah. Iwan na saan? Aprusak sa kunto ramas-ramasan ti mas-masal da. Apo, nagmayat mo ti pampamayam. Ang mga mabluak mo ti pampamayam kanyak. O anya, masahiyan ka pa'y. Wano, urayan tajay kaduak ang masahista. Tay iso ti mangituloy amang masahikan ka. Urayan tan. Nilatan katugang ti masahyam. Ta siya ti masahyan jay paumaya kaduam. Siksikan samot ti masahista dito yan. Awan mo't langan di urayag. Yuray mo labas itang.
Kunaklano addan ket mas masakinan ni katugangak. Kas kanyak, saan sakit di matakayat ni katugangak ti laki na masaista. San aga po tagwapo ka la, kat napili ka launa yan. Tapna mo, ti kinalakin ko, ti asat ko. Agraman to'y bimuti, ti pamagay. Uyawan naksamat. Saan mo it? Di ka uyawo na ring. Maray awak kit di ah. Ituloy mo na masahiyan ni Domeng. Urayag ikadwa masikse. Ha? Ngam tatang. Urayag may sa masahista. Ading lakyan. Ituloy mo na masahiyan ni Domeng, Waing. Sige. Talaga, tinakbat kat amang masahay kan kanya, Lolo Gus. Sige lang. Agbabawi kayo ito no saan kayo kontento iti masahay di kadwa. Urayan nyo latang arudan ni Miss D. On the way akon, kunana itay inawaga. Miss D. Ni, Miss D. Ay, siksi laki di. No kasta, dandanen. Ala, isuntun timang masahe kanya. Ay, Domeng. Ituloy mo pamasahe kang guanan, Wayne. Saan ako nagmasahe? Urayan nyo ni Miss D. Hello everybody. Adda akon. Sino day taabak Oh. Ada kan Miss D. Okay, mabalin mo ti mangrugi. Sika ka no ti mangmasay kadalolo kan ti agin pupugi manugang na. Oh, ay, wow. Ay, kayat kumatan lolo, ayan ti pogi manugang yo. Oh, Lugos. Di mat iso ti orayam. Agpamasay kan kuana. Sumarununtun ni Domeng. Anyay day ta, Miss Day. Mas masahin na kung no aprosan naklaan. Ay, di ka nagreklamo. Talaga kasto di masahek. Tender touch. Di mo pa'y kaya. Diyak marik nati pa ng masahim di tabukod ko. Ipigpig sa basid. Salbag, napasubo aksamot ng ngimun una nagpamasahe. Awan ka di pa ti manugang ka? Awan pa'y. Kuna ni Eriko nga amangan no saan nga agsubli. Payakasla. Sa baliti, panagngirsim. Ay, hos. Sige, husto na niya masahem. Ala, agbadok. Dajay lang. Di pa naginawaan, tibukot ko. Di kan agreklamo. Agore ka man. Anya ayati kayat yung masahista. Na kayo nga agkatugangan ha. Saan nyo akinayat ni Eriko atumboy? Itatadimtengak. Tender touch pa, dagiti dakulap kadaramramay kung agkamakamat, kan agtugkitugkik. Di yun at tamagustuhan. Ano ba talaga? Tomboy o bakla? Ha? Nagdadakkel na kita mulagat mo. Awanin kaya't kuka na kayo. Domeng! Ayan mo! Nagtagtagay na pakmanan. Ditan gagayem tinagibusan ti may sapay aparang iti pannakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ken produksyon supervision ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon
Roger Reverso Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagsagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio, Bumbo